Good. Saan na yung ipang... Lamay mo na ba? Ang problema na. Pila mo yung kuha nga din? Yung anong imong giw-giw mo nagmais? Adili. Nangulog naman nagkuhan game mo. Ataw-ataw game mo na. Eh, balin. Sa'yo, balin na lugar na. Boss, may buntag. Pwede mo tanah, boss? Saan na, bossing? Ano bitang sityo kimaot, boss? Na problema na, bossing. Kaya okay ko tulad na kay nangutanay ko sa'yo diri. Okay, unsa naman yan ya. Unsa yan okay niya. Sityo kimaot, boss. Wala yun. Killing spree. It was at this moment that he knew Wala ko balo lagi. he fucked up. Asa kapit ba? Asa ba? Ya, beli yang isda ya. Saan na isda? No face, no case. Badlat? Yo, Ano isa dia? Karaw kutok. Pila kilo na? 200. 200? Kaya sa ada oh. Hulog na bilang yung rin ng istorya ni. Oh no! Boss, may buntag. Ano bitang sityo kimaot, boss? Eh, mungutan na, kinangutan na, isda. Tara, tarong na sa sityo kimaot, boss. Nangulog ko ilo. It was at this moment that he knew he fucked up. Tarong ka, tarong ba? Mungutan na ako isda. Ikaw, boss, ano bitang sityo kimaot, boss? Tarong ba? Asa na bitang sityo kimaot ba? Tarong. Mungutan na lang ako pila kilo ng isda, good. Free drinks in the house.